Seboran Bu. Mak kaki buyem. Apa? Kaki cong. Pasti numpak sepeda cong. Citro nimbung raja. Mau nimbung raja. Makai kaki ngelak sojo ngegas. Seboran Bu, tak sengaja kok je. Awas, ada apa ben mak? Duh, enggak tak apa bing. Kening singgol dikit. Menumpak sepeda sengar belengaran kak, angkui mata aja. Seboran Dek, tak sengaja kok je. Oh, seleping. Tos aja raja aja. Enggak kau tak apa je. Sapri ya Bu. Apa? Kelupai mana cong? Ari akan jadi semen kaki seben cong. Abah Yuli. Subhanallah. Kun setahun tak ketemu Bu. Lapang ling kok. Mayulah mak boleh. Ya mak, siapa nih laki guru mak kenal ke kakek mak. Abah, lo pakian ke gibing. Aro baharul. Orang laki sebang nabang ban muli lamba. Kyo di apa mak? Cuma ngaji bing. Iyalah, kau gimana mari sasaannya mak? Iyalah, mula marah sesal, so ngakan ya. Walaran tababan. Iyalah mak. Jatang jualan tadi, mata nggak biasa. Konsumen jen minim, na buat syarat boleh kok. Mak senyum-senyum ke Kirol. Marah mendi kebahagiaan lebih, gibagi kancan deh. Seboran Bet. Mon sisitire tak ini bagi. Ari esto selamba beli pole. Mun setahun engkau, Rul. Sedang bini si bang tetap bengkak, kiri kun Yuli. Jadi ya Bet, engkau baru ketemu. Pula salah ngabas Kirul. Saya Yuli ala aku kemunasia. Mole le Bet, bingko Yuli bagus. Langsung ngebenta kering tuan. Macam iyan na Kirul. Saya lu mulai lambat lah kun kaki tolak melol lebih Yuli. Engkau lambat tu lam lolon. Polan si kuni kepacar Bet. Mon siti bagus. Lepas lain hasil. Tinalah kontar kon Yuli, nyabin na. Ba anda nak menintar lemon lera apa? Anja Bet, kun ngebala. Monturala. Yuli. Anu apa kita nak? Iya. Terus hadis mejudis je. Dan benar. Bersih kau ngomong ah. Penting dia menyangkut masa depan pola. Sambil omong apa kakek? Engkau lah biban atau lah melolon. Polan sukuni ke pacar. Mon siti tang karap tak pada bis lamba. Tang niatan bagus siti ya. Engkau dan nare niat alamar bean. Atril kadung daning dida. Moncen ben siap maju lakun pasakat. Macam maksana kakek, saya tahu kok tadi rasa kakek. Ben boleh banyak ring bini selebih dari engkau. Tapi mula tangat ya karap ko ba anyol. Nang bini selain pas elang kako. Tahu sabar mau gombal kakek. Boleh. Beda apa bing? Megri duan. Muntah orang yang kampanye. Enggak mak, ada apa? Alah bing, ceda iya. Apa nih bini? Coba sebentar apa omong? Apa boleh omong bireng laki? Reng laki mung gudung akarap. Makin minyan, tapi beserap. Iya bing, benjek jelenan ya, nenge Roma. Engkau ntar kebuuin ya kerja ya. Iya lah mak. Totok ke toko. Tadi jenis sampai.
Dai, bro. Kok notop lah? Laku gue mulai meli. Tak kali mulai saya tidak kermajir. Aku buru kotang. Bali timo siya utang gabit. Sila mali lasang perasaan na kadungay si Ellen. Pasti terada bisa kita sinabi. Pas daram mangkol ben. Campak karena kejirol. Hingga sa gini ate. Simpan aing mata. Percuma mo kira aing mata. Munta habis menjelap adin korek sa deres na. Mahinorong ko. Pulamin na mo jelap. Dam mabet. Mayulah. Hingga sa nangis jala. Mayu jala. Dalam seminggu ria. Mak pas ada orang yang tara habis dona ya. Cek bejen benar la bedeh. Padahal engkau rela sekut cara atangnya. Apa kolan kun tangin engkau repera nyongok film Sugiono ya. Are nampu nyelo kaki hoddem nampu son-son. Hei, jin ifrit, jin tomang, jin nongkonong, keris keramat, engkau minta sokalelan ah. Pada tengah kimo itamu ya. Aduh, sirup tambahan betok kare koni ya. Aduh. Assalamualaikum, Mbak. Boh, mak beda tam. Nak jong, lepu. Beda keperluan apa jong? Ntar dan. Tuh cuma bulan terasa harat kan tuh, Pak. Asaran apa jong? Sul na bulan tak laris nggak biasa na kan, Pak. Dia kamu macaran pun sekira laris pun. Aji ya gunjong. Pas lagi kang kok mun penglarisnya jong. Mun banjong. Asar apa jong? Penglaris ki ya. Engki ba, keng beni penglaris jualan, tapi penglaris beten. Soal asmara jong. Tepak ka kentar den ya. Netek kecek ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ko atu kon lagi ya, mon konduan sama ngaji ya. Ko apa lagi ya? Jadi pada kiri bawah apa? Tangin libasan mapan. Dati itu apa isi baca pakun keramat deh yo. Are jong minyan redeki ya. Sebelum ben muka toko na. Ober kada ya. Biar ya sekep tolak bala jong. Arenya mana? Sekep tolak jong. Lare deki sambil ben la jong ya. Tek luka sinon peniser jong ya. Cari bebek, wet, liu munyi, ngobrol janji, jungkling, mencintai. Aduh sakit hati ini. Ya cong, si Arya bagi kadal. Aing dia cong, enomaki ke orang si ketresna bean cong. Dak ramah bayar, tapi kayaknya cok sampai tahu orang dia ya. Wes lah jong. Keseon ba? Arya jong. Senon beun jong. Ya. Maning goni ba? Iya jong. Tak ninyak benyak je. Ninyan mahal setia. Engki pun ba mendet to. Belum beli man wan. Bisa jong. Tak nangkong ba otang.
Aduh, ambo apa itu kon ngolah. Tekor. Mon Siti aja porong ku yang diberi abar. Assalamualaikum. Buyam. Buyam. Layur, cak ada iya. Orang yang nak menamai, tadi yang tak pernah labeng. Bajan serah lepur. Ya deh, kok nyambil oleh? Bili lah pula. Ontongnya bilole. Sambil nyambil oleh apa kakek? Mungkin oleh notang sekeberena. Prea utang ubah dulu le. Apa boleh melaki kaki? Ya, pong seker. Tepu favor de kaki. Hindi kamar mandi menyul. Ngambung kok, cukup mie. Badai dalam jalan tibi. Maka sekrit bi. Lo minum ah. Panlau nginom je mak. Mabadan na rin kesurupan kuda lumping. Jangan segerongku deh bi. Boh, mama di rumah tua. Iya jong. Kila kak kila. Iya bu, di dimba ban. Ikon buwin na. Ili kau kegede apa ya? Mau mandi uli mana ya? Iya lah. Tuh, denom es lah. Apa na saya nom mayak lakar plastik ke? Aduh, njak pereng nih pas ada pecong baharul. Duh, kebayaan paling kok. Tinggal ngomong baharul. Degedeg pas rame. Polari sekor jaki jatuh cinta dia. Tulira payul, tremeng ko. Kurang apa boleh ngangko ria. Menjan ko enja ya enja ma apal-pal. Marila sorong mulai. Lario, ada iya. Engkau kira rong. Ping, lebih laki apa kok? Rako rada sabun bapak. Bah, iya lah mak. Eling jeling aki. May jin genteng ke kecong. Enjak ria bu, kun siya biasa. Bener sama sa Yuli na chong. Wala Yuli tang magkanta kilim. Jaki bedeng ko. Kurang nga pagi. Benta le produksi na. Oleh pagbre. Chong. Maju mas. No daya ko. Istighfar bu. Abo, tanda abo. Turun ke tanda. Enjak bu. Pokoknya tanding injak itu maju. Maju. Labu, labu. Apon goyam. Goyam. Apon goyam. Aduh. Kucing makarnya manungku mas. Punya apa lemah. Aduh.